itambo ikulongesheli yetu na wakweshwanyana anyanya kunu kuchitokolo tentameni kulonda mumoni yuma ichu na ilongesheli mwifu kudini ladeli tunafili kutala amuchu wansa wakuvali kwa mwanta Yesu ijina dani ya mkezi ya katota. hakuosha kudi anyana ka Israela nzambu waosheli munjira jengi na jengi kudi anyana ka Israela kuzatisha anthu indi atondewa atuprofetu ajila kulonda kutwesha kushimwinamu uprofetu wakuvadika kwa mwanta Yesu. Nzambi wahane ni uprofetu wakutena mutanga wa mwanta Yesu, wahane ni chengi uprofetu wakutena ilunga dindida kuvadikila, wahani nchengi uprofetu wakutena nyidimu yindi yakakongai ne iyena nenzidei hano hamaseki. Hakachika uprofetu wahani ni nzambi wahani nchengi uprofetu wakutena otuchambaka mukanau nei Mesia wawaishe wakudi nzambi chambaka mukana wakudi anthu indi a Israela. Mwifukudi ndalero tunafiri kushinshika ha uprofetu wahani ni nzambi weniu kudi anthu indi atondewa anyana ka Israela kulonda chuwani nino chunezi na kulumbuluka nzambu wahani ni uprofetu iwu kudi anyana ka Israela mu mukanda wa ukulu ilanga dinu tutalenu mu mukanda wa wiha kulonda chuwani chiuna lumbuluki uprofetu weniwu. Mwifukudi ndalero na tentami na wanyana Sunday school kuni kuchitokolo kikulonda tuleje uprofetu weniwu nino chunezi na kulumbuluka mukanda wa wiha hela necho testamenta ya iha tentamenu mwani kulonda muti yuma idi hambili yetu. Chainu mpinji tupakulenu mukanda wa ukulu kulonda chumoni uprofetu wa mutanga wa mwanta Yesu necha uhenu kuda Abrahama ni Isaka ni Yakoba nkumi na kunigudi Yuda mwanaka Yakoba. Tachika chapter 26 na verse ya 4 nakavulisha anyanei netu tumbota muhulu kuvula yunzaye jimaya maseki akawena kukoleka. Tachika chapter 49 verse 10 hela nkuni ya wantu ikafuma kudi Yudako hela mukombu wa mukakuyula ukafuma mukachi kanyendu yinduku nochi akenza Shilo. Oudi uprofetu wafumini kudi nzambi kuitila mudi Abrahama nkumi naku hakuuhana chengi kudi Isaka nkumi naku ni kudi Yakoba nei kufuma kumutanga wa Abrahama kukafuma umu wake kalankisu mwaita kaikejima yeni une kalinkisu kudi anthu ejima mpata munu mwishina kudi na kutena mukanda wangalija chapter 3 na verse 16 kudi kapostoli Paulo nindi di Yesu Kristo anasone kinau yikaninu aikanini Abrahama ni mbutu yindi hi atene ni mbutu nei kwiji jejivuluku atene ni kwa imuhohu nau mbutu yeyi diyi Kristu dichimwanta Yesu kama na diweka lili mbutu yina yakaninu kudi Abrahama ni Isaka ni Yakoba nkumi naku ni kudi mwana ka Yakoba Yuda kwa vwali kilili mwanta Yesu. Chaino mpinji chutalenu ha uprofetu wa mchiyedi uprofetu wa ilunga dindi da kuvwali kila nzambu awoshiri kudika profetu Mika tutiyenu chana awoshiye mu mukanda wa Mika. Mika chapter 5 verse 2 hakila Betelemi Efarata waseja kea mkachika makomba aje awa Yuda mdei mkafuma umu wakutemesha kudami diyi wake kalamka kuyula muisalela kumweka mweka kuindi kwa kufumsha kushankulu kunyaka ya nyankuluka. Chalala odi uprofetu washimwinika profetu Mika wakutena kuvalika kwa mwanta Yesu. Tutiyenu munalungulukiri uprofetiwu mu mukanda wa wiha testamenta ya iha. Luka chapter 1 verse 18
tienu mavalkiri Yesu Kristo chamoteru mama indi Maria kudi Yosef eno ukanda msoke chini wa mweni udinevu mudofu maudu spitu ajila fumu indi Yosefu watongu jokeri kumure chadingi no tongu joke yumi kanyeru kamantagu mwila na kudena mkotani Yosefu maraka Davidi ba yuti awa mautambra yangu dei Maria mulonga idivu mudina babi dabudu spitu ajila na kumishuma. Mateo kapetulu kayedi kutangila vesi ya 1 na ushika 6 anasoneki nao hino havali kiri Yesu ku Betelehemu wa mu Yudea hanyaka yadingi mwanta Herodi kwenjili akwa maana afumini kumusela hiya kushika ku Yerusalema nao o mwanta wa Yudea na avali kiudi kudihi mulonga tramweni kachumbwa kindi kumusela chunenzi na kudifukula kudiyena mwanta Herodi china chitiyi hakwa kama hamu na wakwa Yerusalema ejima hakupompesha akulumpisha watu Kristo ni ansoneki ejima awa Israela hakuyiula kwamba kavwali kilayi Kristo hiyakumwila nao ku Betelehemu wa mu Yudea mlonga dichi chasonekeliye ka profetu nindi ei Betelehemu hiwakehela mukachika watu lamba amu Yudaku mlonga mudeidi mu mwakafuma yuli wakekala kabinga ka wantu ami a Israela dichu profetu weniu wenjina kulumbuluka ya kama komba kaji ayedi anahitidei havari kiri mwana kanzambi muna mumukalo wa Betelema kuna ku Israela uprofetu wanyidimu yindi Isaya washakamini ya kama kula kaji amavulu heno mwantesu kandavu aliki wasonekeri mu mukanda wa Isaya kapetulu 35 na kutangila 4 na kushika 5 nindi yilenu akwetinyi chima ya woma nenu dikoleshenu bayi mutiya womaku tiyenu nzambi yenu kuinza na kutenda ni kufutisha kwa futisha ngai nzambi ukuinza na kuyamwina heno dihu hakatonesha umesu awamputa mesu yakajikula umachu awajika machu uprofetu weniwu wenjina kulumbuluka kuinza kwa mwanta Yesu mumpata muno mwishina tiyenu mwalumbulukili uprofetu weniwu. Mateo chapter 11 verse 45 Yesu akuyakula nindi yenu mukamulweji Yohanu ne yuma yimu na tiyini yimu na moni 5 amputa mesu hia kutona akakubala kata hia kwenda akwambumba hia kutoka waudi uprofetu wakutena nyidimu yindi hanu wa maseki tutiyenu chengu uprofetu wakushimu na kukane wakwindi kudi anthu indi yomweni a Israela Isaya washikamini yakaya ivulu heno mwantesu kanda avwaliki wahani ni unsahu wakumwinka kudi nzambi kulonda kushimuna ngaudehi chakamukana umwanta Yesu. Isaiah chapter 33 verse 3 na kushika 5 3 amdiwili amumbili kudi antu muntu waihu muwezili yakala amdiwili ne muntu abutilanga antu mensu au hitwa mweni kulemako chayana ditwiki kati yetu na sendihu detu etutweli netu anamkatishi anamweti kudi nzambi netu dina mkabishi umana kwa chaka cheshma kwekala ankuanakana kupwalika kwa mwanta Yesu empwechu uleluki insangu ini dina kosha inga insangu Christmas ichumai impinzi yakwanakana valika kwa mwanta Yesu chikupalika kwa mwanta Yesu kuna lemeni munjilai embela ngatiwe achudina ulelu kulonda atuleji nde unatongezo kingai mwenomu chainu mpinji ni uli bombu dami atuleji kukulera kuvalika kwa mwanta Yesu ende Christmas ina lemeni mudimure choka sandesu enga anthu amavulu atongezo kanga na Christmas impinji yakuya na kuditisha wa ilanga hidimu kwesekana mukanda wa nzambi impinji yakwanu ochaswejeli nzambi kukenga echu hakuchutemeshela mwanindi umuho enzi na kuvalika kudi mubanda kulonda apuli na kukabila hanshidi jetu mlongane mwanta Yesu wavalikili wanyi kashi echu chunafuili mwishidi jechu chwadi kwa mkana nzambi mwishiada kesi haya nyaka tene u asi kuchengeja kwa wa mwikosi nde mkwetu necha oshelika nyelu kudi Yosefu wamulejeli nindi wakamtumba mwanta Yesu ijina da Yesu daya mkuya nao yena diicha mwicha wani dichi kushimu na neyi mwanta Yesu wavalikili wanyi kasi mtene wechu na moncha mwinu wanyi chalala yena dimka kwa mwinantu jindi mshidi jau Bible
sanza tawanyelu tunaisakilili enu ejima mwana mpinji yakuchutilila muifukudi ndalelo unadingana nami wana kajinga kuzatila hamu na mkulu mpi Prince Kapita shale numwane samchondi wanchengi mpinji kwao. Bye bye.